Basanta lamai pepasan baru yang tu surah akare baka paranuan na tonoran ni Markus pasal akasera angka 2 saya lako angka 93 pangulun na paabasan puang Yesu di pakala abi daw buntu nakuha tu karena puang matua anna nalo na lendu na to nabami Yesu tu Petrus na Yakobus na Yohanes nasolan nilangan mi sa abun tumalangka malimis sarak pakalan membali miturupan na diyo tingayo na tindi tao ya tu pakaian na pandilak lendu mabusang na moy misa tomamusu kulalino taado ka umbela umpe mabusang Yesus ito nakita mitindi tao tu Elia siya Musa marasan si paakada-kada Yesu maakada mitu Petrus laku Yesu na kuwa o guru melo ke inde mo ki ite kigaraga mo ra lantang atallo misa akamu na misa amusa na misa Elia belan na tae na isan ni tula na pokadan na apa lindu umamata takku na tindi tao den mi sangaleon gaun unungan ni anarang itu gamaral may itu gaun na kuha ya mote tua nakapa akaburo ako perangi to na mentiroti kulao tinde tao tiramban nata ebang mo misa ataw nakita lako Yesu man na mo nasisolan iya to nasolo mo daw may buntu iya to maapakare na mitu Yesu lako tinde tao kumua dana po kadalin nila ko misa adu katao tua pamangka na kita api na malimbangon tuan karampan dilino diyo may ito otomate napalan pinami te kada yate siya sikutana tana lamoray unisan ni aparabot tanuan na tukada malimbangon diyo may ito otomate may kutana nila ko Yesu na kuha tangan aku ara kamintu pandita sura aku mua tae nasalay tanga saya dolo tu Elia nakua milako inangala saya dolo tu Elia siya umpasirundunan mintu sakka asayan apa tumbay tanga mangkan na di sura tu dio na nakarampan dilino kumua laumpera saya buda kama parisan siya lana sasay tau apa kukua mati kumaya tu Elia inang asay duka mo ana po gawi tau lako tu paaparayan na susito di sura diona kadia aga-agan sitaruna angka 50 apa say lako angka 50 kasera ulun na paabasan kadi pamatanan na pianataba diata iya to narampo mula kuha ng gurun na nakita mi lendu ubudan na tao untalimbong ni si soladu ka pandita sura na si teegeran taapatiramba mitumintu to buda to nakita na maadondo lompe katawe nakutanay mi nakuha para tu misi teege te tao ya te me bali mi bisa alan mai tu to buda na kuah o guru kubamo la ko kalemi tu anak kumua ni natamay dia hata na mamang umba na ni nalay napesambakan ni an napembura puduna siya singgari igi isin na siya matoro kalena namang kamo ko pokadan na nagurumi kumuha na rambay sun apa tayo na belay
Mebali mi Yesu lako tindi tahu na kuha. Bati to tanga maapatongan. Sangapa pa la usi solangkon. Siya sangapa pa laun pa maatanang kumi pina. Solan ni may. Nasolan mi tindi pia lako. Yato nakita mi diata tu Yesu. Ta apa na pupa aparondo-rondo mi tu pia. An nasungkarok ko padang. Siya maalisu sarong o pambura-bura purkuda. Nakutanay mi Yesu tu ambe na nakuha. Sangapa mira na pasusi to. Nakuha mi tempong bitti na. Siya pembuda mo na pesambakan mo itama to api. Siya rokko to ay. Lamoray usang kang. Apa iya kela din siya'y miola lako. Kamasay kan dik ka mitulungkan. Apa nakuha Yesu mibali lako. Umba nakuha. Kela din siya'y miola lako. Mintu na apa na wala nasang. Ke toma apatongan. Ta apa melala kami tuambe na tindi pia tumangi. Nakuha. Opo. Kupatongan. Tundui tuka patonganan malam ma aku. To natira Yesu tuto Buddha sirampun dia to inan ya to. Nasarabai mi tu dia tama susu siya nakuha lako. Dia tama mga siya taru. Kuswa ko malay di umay kalina. Siya da amo mutama pole esule. Sun mi tu dia tama lalala. Siya na po pa aparon-rondo to kan. An nasusibang amo to mati di tiro tu pia. Naurungan ni Buddha tahu kumuha. Mati mo. Apa na to Yesu tuliman na nabangunan yan na milik. To namali mo to Yesu tama banua. May kuta na misa mi to naggurun na nakuha. Maapay kami natae kibela yung rambay to diata. Nakuha mi kwan ni. Yatu yan na to. Tae na maarin sun. Muayumba di pakwan ni. Sangadi mas sambayang pikir.